choncho. Zakhale ni basi. Azatani vigonga zinaweza ni hande zakhale basi. Chifua hapo hapo yangu. Kwa nini banga zinayosuna pangine kwa kale?
timayembekezera ijandino sopano kutengo pa nthawi ino tifandirango pemphago Mr. and Mrs. Kefa kuti atitsegulire madisco asopano ati DJ Nyimbo kwa Mr. and Mrs. Kefa akukwezango DJ sima diski koma ni maflashi sima diski ni maflashi wena mzango tsegula box ya tuwe atsogolewa DJ special guest onse anakuya kutsogolo nyambiri pali Mr. and Mrs. Mlozi, pali Mr. and Mrs. Bill Fani, pali Mr. and Mrs. Kumwembe, pali brother watu brother Ish ndikwayi wala dzina nawo koma ndakuona mbitu kuma bwera ali pambiri silikachule onse koma please mtakuya kutsogolo kuno pali bambo watu bambo moyo alipo mpano Mr. Mpando danzao alipo mpano ndiambiri silikachule winani yese mozi ndiye please mtakuya kutsogolo kuno DJ Nyimbo Thank you so much. Abayanga monika na wotama sana nikawi. Flash ya nyamata wa ndibe mpakuta kuyambira kwa 1000. 1000 flash ndupeka. 1000 ndupeka tijeka nyimbo wewe. Kwa liba mwana mama tije nyimbo. Oh,
Last offer 500. Last offer 500. DJ Nico. Pamina Zmaya Baba 500. DJ. Offer your money is 500. Wow, Mr. Moyo Mineko. Zero 500. Sister Mesa Mineko. Wow, 500. This is
zonse muve kuthokozela ukela kumadalitso the great choir. Till next time, God bless you all. Thank you so much. DJ, utaweka nyimbo watu wavine ya ule.